Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa arwahil anbiya wal mursalin was-sahaba wal qaraba wat tabi'in wa jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was salihin was syuhada'i was siddiqin wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa masyayikhis sufiyatil muhaqqiqin جميع مشايخنا معلمنا في الدين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وأحبابنا ومن أحسن وأحب إلينا أو له حقوق علينا وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات جميع ما جازنا ثم الفاتحة خصوصا كثير في النار سورة ما بنت أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة بسر أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnul Munkadir, dan berkata siapa Ibnul Munkadir, ma baqiya min laddatid dunya illa salas. Jaipun beliau itu nyeria mon kangkok senyaman ni kun kari telok lainnya tak nyaman sekali. Jadi senyaman ni kangkok kun kari telok lainnya tak nyaman sekali. Senomor setong qiyamul lail, jaga malam. Jadi senikmat kagulan ni kun kari telok. Nomor setong qiyamul lail, jaga malam beni dak kandaan, jaga malam tapi ibadah. Jadi bangun malam karena ibadah. Jaipun Ibnul Munkadir, itu yang pertama yang saya rasakan nikmat di dunia. Nomor dua, waliqaul ikhwan, bertemu saudara. Ingat makin nih, tapangki seteretanan nih. Ini kecebon beliau, ini kesetong nikmat yang luar biasa katan kaula. Senikmat dan luar biasa katan kaula. Senomor telo, wassalatu fi jamaah, as-salat berjamaah. Telok panikah, saking ada telok panikah sebelum beliau, gula lebih bagus melemate kata pangodi. Keng karena boda telok panikah, gula ki tero odi, ki tero ngalakon nasi telok manikah. Setong qiyamul lail, dua tapangki sateretanan silaturrahim, nomor telok iki kak dintong as-salat berjamaah. Jadi Ibnul Munkadir itu ada bu ingat panikah, artinya beliau itu bertahan di dunia, bertahan di dunia semata-mata keng karena telok nikmat nikah. Muncak saking keng tak ada telok nikmat ni kan. Jepun Ibnul Munkadir, saya lebih baik menyudahi. Kok lebih bagus menyudahi. Engkau tak tero odi abadi alam dunia. Pon. Beda orang periksanin dimin. Kaifal lailu alaik. Kula turut tanya ke sampian. Dek memunjan sampian keduduk na lemah-lem ni kan. Orang lemah-lem nyaman apapun ten kesampian. Faqal, maka ada bu orang yang saya tanya gini. Sa'atun ana fiha baina halatain. Kula ni mun lemah-lem berdua keberadaan. Sepertama, afrahu bidulmatihi idza jaa. Bila malam la maghrib la depa. La petang, kula bunga. Anapa? Karena mon malam nikah muqtal mustajab, malam nikah bektoh tetemu nagaula bana Allah. Malam nikah
asyik ke gula tormator ke Allah. Saya kata lagi, asyik ke gula tormator ke Allah. Ni kemun malam. Bila malam datang, gula punga terlebat. Iki. Oh iki. Gula punga terlebat. Bila malam, tak ada saya kepunga gula. Kecuali pun datang malam. Terus kemudian, wa autam. Kaulan ni kesusah. Susah terlebat. Kenapa? Bifajrihi idha tala'ah. Matamma farahi bihi qattu. Dari macam mana? King gule saya kesusah. Munda sopu. Tuh lesiang. Tuh lesiang. Lah tak ada boleh keasyikan abak bertemu dengan Allah. Mun malam bunga terlebat. Tak keresan aku. Ya malam boleh lah. Jadi tinggal. Mun gule yang minum malam mendom boleh. Atau mun malam ada jar kelenjar boleh kemarin. Eki. Jadi buat buru dengan. Ni kami Nabi beliau gula takkan betul. Tampan ning dalam hati si kocak bunga. Bila gula alhamdulillah gula ni secara pribadi bila malam datang. Ingat malam makin ni. Kan petang ni. Ini kan. Ini ke bunga. Bunga. Bila laku fajar keluar. Susah. King kun kadang berabaan secara ke malam ni kasi melarah. Bener nama puntan? Kira-kira napa jaga malam saya melarat? Tero ni ngembian? Tero jaga malam ni ke pas demang? Siap? Ngidingakin siap? Jadi mbian jaga malam pas nyaman aku jaga malam ni pakai kerong ban sambian. Mbian tero ngak ni kan? Iki? Kengain. Debun Imam Ghazali. Orang ni kemun tero jaga malam demang. Nomor setong. Allah yukstirul aklah. Jangan banyak ngakan. Kalau dapat kebab ni kebah toleh kape. Tak betul nyaman. Cak man nyaman? Ngakan. Mun terlalu banyak ngakan, fayuksirah asyurbah. Mun le banyak kelu ngakan kan pakun jeleken. Mun jeleken kan pakun nginom. Salah kana ban nginom mololo fayaglibuhun naum terote du ngamalolo. Makan nginom, posak tabu awai. Sanda awai tedung. Wa yadhkulu alaihi al-qiyam. Gara-gara gini kah ngakan menolong banyak nginom selemalam ni apa? Songkat buat sejaga malam. Bener? Boleh sesusah ni kerengki sesusah. Yang siang la tobuk tedung, lem tobuk boleh tedung. Lirik yang beda apa? Kalau nak, apa yang kencing manis? Jadi yang siang tobuk tedung, cek tobuk. Lem tobuk juga tedung. Kita ni kita. Jadi sesusah aku laku. Amal laruah, ningi kubuku naruh. Kune setedung menurut. Nginding. Iya. Jadi guluban sampian, jangan banyak aja. Wa minha, yakin sebagian juga Allah yatrukal qaylulah. Mun bisa yang siang ambian kutu tedung sekejap. Ini sekejap. Benih kun tertep terontep. Tahu biden tertep ben terontep. Tak tahu. Mari dingaki. Mun tertep ro dia. Jaga bah. Baru nyaman teret. Mun tertep ro dia. Jadi ngaki. Cekal. Cekak bah. Sampai keluar medun ro.
Cukup boleh. Nah, roh benih tertib roh. Apa? Ya. Ulangi boleh? Taron? Tertib. Lu kok tanya kapan? Ini ke santri. Sekudan tertib apa taron tib? Sip. Jadi survei membuktikan. Sekudan katembang tertib. Lambak beda ulama. Beni beda banyak. Wudu'un sopu arongan kui wudu isya. Wudu sopu apa jang sopu ruang arongan kui wudu isya. Berarti tak betal sekali. Coba wen marina wudu pertahan lagi sampai sopu. Mon sebisa 2 juta. Keng bedesak sen. Nah, mungkin minta bisa 2 juta mungkin siapa tahu. Melarat dia. Melarat kan? Jadi ya. Nikah kesaksian Habib Hashim almarhum Habib Hashim. Habib Hashim nikah segaf aja bu kuru-kuru nikah Habib Salim Asyatiri je pun. Nikah sopuna ngakui wudu salat isya. Munembian je akan tahu. Dat. Ini kan? Oke kok. Selebur gula mana beri cak bacaan kata santri atau kantong roh. Nikah baca. Tak panah can gula tak panah. Apa asam mulai dari Senin. Senin, Selasa, apa Selasa dia? Selasa, Rabu, Kamis. Ya. Apa asah? Selasa, Rabu, Kamis. Malam Jumat aja tedung sampai Sabtu. Pang otak. Apu. Mun pasana sangkup gula ke. King tak tedung ni ke gula setak sangkup. Berarti pacet tak tedung ni ke lebih berat ketimbang apa? Mak lebih berat tembang apa sah? Cak betul dengan apa sah tedung melon. Ya mata kuat, temu lagi temelon. Bajang-bajang duhur melak sekejap ngedap boleh. Lah temu asang anjirin terontep je. Jauh. Cekena kantong biar kantong. Jangan kantong. Jaga kantong. Ini ke santri lagi. Benih santri. Oh benih. Ini terontep. Oh ini kan kunorok pengajian mbian iki. Oke, tangko santri. Lamun benih santri. Kayak ngicongo apa kok setep terontep. Kok agak jamaatan setiap. Padang kok jalan bola. Kok tak kecamatan daerah kok dapat di Padang. Kadang muan orang kadang tak anu. Kayak gue sang ke kecamatan. Tak kok gendeng geluk. Wah, makai teh kopak ya apa kena? Jadi todus, kayak buruk, ya besaki, mak lampu mati kapir. Ada kok menjentak kecamatan, ada elang huruf recan gula. Itu kecamatan. Dina, mana kok kecamatan? Sakti kecamatan. Genter cepet temu mikal. Kuan telo yang kuya. Kamu saya cepet kemarin. Sel ben kolor telur kemarin. Nang binian, tak tahu. Tandik je dah. Terus, jadi ngakin. Fa innaha, jadi ngakin. Fa innaha sunnatun listi'anatin ala qiyamil lail. Qailulan ni ketedung yang siang ni sekejap. Apa? Tedung sekejap. Benih taron tep. Tapi mau bisa tarat tep. Nah, ya bagi tak tertep tedung setengah jam jaga dia. Cara apa aja? Keruah hokoma sunnah.
Tadi mbian tedung yang siang, geruh koma sunnah, mak lece ke malam, keng muncet tobuk tedung, aro bene sunnah, are keng ore ngamelak di tedung, keng muncet terus jaga malam, aro koma sunnah, tedung mbian yang siang. Kenapa? Karena orang setedung yang siang bisa abentoh bedana keangkui bisa jaga malam. Ngerti? Sip, mon ngak gini kembian berarti andi niat kangkui bisa jaga malam. Pon, lanjut. Wa minha ban sebagian cara abak terrobi saat jaga malam ayya'rifa fadla qiyamil lail bisima'i hadhil ayat wal akhbar hatta yastahkima bihi raja'uhu wa syauquhu ila sawabihi. Kau tu ngaji apa ge? Kau tu ngaji manfaat fadilah keutamaan jaga malam. Kau tu ngaji mak leoning kegencerna orang sejaga malam. Salla oning pah tero, salla tero pah kerong, salla kerong ser panika kegenceran panika pah tero jaga malam. Fayuhayyijuhu asyauqu li talabil mazidi warraubati fi darajatil jinan. Pas akhirat tero kerong derajat tero tengkia derajat ku laku ning swarga. Beni kun tero masuk swarga tapi tero masuk swarga sepaling tengki. Dan moga masuk swarga amin. Ilahana amin ya Rab. Yassir lana umurana ilahana amin ya ilahana. Ya Fattahu Ya Fattahu Ya Fattahu amin ya Rab. Iftah qulubah amin amin. Maknana ngangkui bahasa Indonesia. Allah amin 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 ya Rab.
Ambu tak temu orangnya. Semoga mustajab. Semua dimudahkan oleh Allah. Wa minha wa huwa asyraful bawa'ith. Dan sebagian lagi pendorong untuk kita bisa bangun malam dan sholat di malam hari adalah, dan ini yang tertinggi, paling tinggi pendorong untuk bisa sholat malam itu apa? Al-hubbu lillah wa quwwatul iman. Apa? Cinta luar biasa ke Allah. Cinta luar biasa ke Allah. Kula tanya ke sembian, orang ini kamu cinta karena apa abai? Terota temu? Terota temu melolo kan? Malam terus siang santak tetemu bila pulami deki malam. Kita kak ditomun keng jetero malam terota panggi ya. Abak bunajah ke Allah mungkin cinta ada kajunan ipon Allah. Kapuru menolong. Tero menolong. Terota pangkiban Allah. Terota pangkiban Allah. Karena terus terang tidak ada yang lebih nikmat kecuali pulang menghadap Allah. Kalau benembian ini kadang-kadang para Rabu makin ini berharap bahwa kita lama di dunia. Thank you kan? Tero abid coba dening itunya. Padahal perumpamaan kaulaban ajunan ke ento odik ning itunya sama persis seperti kita mengendarain setong tunggangan, setong pak tompak, akhirah para Rabu leles-leles kepanasan, toron, ngampong ngaop, ngampong berteduh, kepon apa? Ngampong berteduh ke kajuan raja, pas akhir berdeningi beban kajuan. Dan nikah sedingi beban kajuan nikah berarti kuleban sambian berpan beditunya. Jadi ngempong ngaop ki. Summa roha wa tarokaha. Kemudian setelah itu nyingke. Elang dari beban nikah. Mangkat dah ke kamma. Ngadep ke Allah. Lah nikah pangadep ke Allah. Lah peleman nikah ngadep ke Allah adalah sebuah pertemuan yang dirindu-rindukan oleh para kekasih-kekasih Allah. Mun aban cinta. Keng kundeng kadang abok kan ngitek nih. Sekarang ngitek napa orang mati panikah. Setong. Orang meninggal dunia panikah. Padang kekelakuan orang zeki odi. Tapi ternyata para Rabu sudah tidak bisa memberikan informasi ke orang si odi. Ambian sebung omor. Masuk ke dalam kuburan. Nika orang si ambian nika udah lekan di dalam kuburan. Padang kekelakuan anak potong zeki odi kan sah. Keng abek tak bisa beri informasi, negur tak bisa. Apa saabek beri dalam kubur panika tak bisa beri kabar. Ni kelirwat, ni kebingungan orang si ampon sobu ngomong. Salah lebih tibian. Makanya kita berharap pompong hik bedening alam dunya, abek ni kebebenya kang kui sango. Maklib abek nalikan bedening dalam kubur, maklib bisa salah selamat. Kira-kira napa saya kasango gulaban sambian lem kubur. Ambian makletera kuburna. Syekh Nasr bin Muhammad As-Samarqandi kayak itu ajabu. Beda empat kelakuan si bisa ajamin orang panika kuburna tera. Tong famuhafadhatus sholawat. Jaga raksa sholat tah. Dua, wa qiraatul Quran, baca Quran memakai kuning selembar. Kalimat ni kemeni khutmil Quran. Beni menghatamkan Quran, maca. Empian mun target ngatamakin sompek. Keng mun target maca, ninguning hatam tibi. Ngerti? Jelas ki? Ingat tresan trekan tu panika. Sing apa lagi? Target dapat beni hatam. Lah apa lagi? Kuk temu hatam. Kuk temu hafal. Muntar jedong kok kudu iya, kok kudu iya. Mak pak kotu jaring kemampuan orang ini kepada Rabu tak bisa bertebak. Kekuatan yang diberikan oleh Allah tak bisa bertebak. Sepenting lah jenengan. Jadi maca Quran gak bisa pakai kuning selembar, lah baca. Kemarin baca selembar, baca. Sehari selembar, baca. Kok lekuk tak apa kun hatam nih. Ini bener. Jelas kan? Kulo mon pas ban sampean pangucap, engkau sehari kudu ngambil sekian. Empon, orang ini beda-beda nabi tibi sebang. Orang beda-beda tibi sebang. Kuk laku sana nyaman colok. Halo, colok sana nyaman. Becah nyaman.
Dibudin pah ledat. Ledat ni kan nyaman-nyaman pah mato. Salamato maca amanon. Senengel. Keng lebih bagus istiqomah. Lamun istiqomah kak dito mararabu ni kemaki bada napa tak digidingaki pakun tarjeda seto teroma caah qiraatul Quran. Senomor telo mun terro aba kak dito ningi kopur iparingin sae iparingi tera asadekah. Asadekah. Sedekah semampuna. Paling kenin sedekah mun arupa barang nika korma setogel jamun Nabi. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Sikki gak dito di kitab ternyata ainis fit tamroh saparo. Jadi mbian saparo setogel asadekah. Ika ma bedering matur mun kuna sedekah mending setogel. Tak mungkin. Teresan tre sebeda nika jerajer lampek. Jerajer lampek memberi kiriman kan beda se jauh kan tak kirim. Masa apa di Kalimantan iki kirim ben malam Senin deh. Ingat dari situ Bondo Banyuwangi nih kapi nih. Jadi Bali apa nih? Masa apa kirim ben malam Senin. Ini kasih kirim malam Senin nih kan di Mekasan. Iya masih bener paling jauh. Ibu Bangkalan, yang di mah. Ini kan kirim pembian. Terus saya kirim roh. Jak pengambas menolong. Pembian autang gini nyaman, autang mata. Jak pada iya, ya kakan. Benih deh, minta. Ya lah menjal. Aku kan cerik nyaman. Bener. Iya. Dah ya. Ya, marah der. Ya dak patau ki ya kana mun beri ruja Pak Habi. Keni seren kasiandi. Pola ni beri pahiras daras pah lobor. Orang andi beda tata krama. Nah, napa? Soro cerek. Seta andi beda tata krama nakiyah mau niri beri jak bah krama. Ngerti? Cek mau niri pada bandro ning. Orang main jam singin jam mobil main jam mobil. Orang sandi mobil panika cerek. Mun badereng nginjem ya toren, korabak tak perpan keluar ya toren. Keng sing nginjem, ya beda tata krama lagi ya SCN. Imin sin, ini masa ikemik deh. Cek guru tak kira jalan mun tak IBSN SCN. Mula alo tolo celot berscn. Aro sandi motor pah ngocak, nginjem bila bailek pah jam nginjem. Iya lah. Apa? Ya besaki posa. Kurungun pas sambian panika ebri nginjem. Salala kotor, kotor ni kepasta ibesayan. Pas kita yesen. Leru mun nginjem boleh apa ngocak saborana yang guyak. Aro perlu curigai lah, berarti ada sesuatu. Apa sesuatu nah? Paling tak yesen sih nah. Kecuali seandi mobil Pak ngocak. Sehingga kota arida mun SCN. Ya, jadi mun nemu katakan ini kayak enjam ya mun. Berarti kengke pelak kan jadi. Sehingga kota arida lah. Saya SCN. Jadi mari posak jadilah. Oh enggak jadi kengke cek pelak kau orang yang nikah. Beda enggak nikah. Beda. Keng sekoni. Sekoni. Pada benembian ki, mbian ni kan nginjam ngepi badan ni ki. Mbian ni ke badan nginjam ngepi, nyaban nginjam ngepi. Ni kamu ni bersein menolong saknya ma badan, ni pamapan ban sambian, ni pakincolong ban sambian. Kuri pa beli boleh ban Allah, ya aku yang kui lah. Mak lebur ban mak nginjam kakko mak pasti beli mat mapan ni, beki boleh, ibri boleh. Imun telah kedak, pahamolen boleh kedak, tompes tinggal. Jadi ngambian coba. Mun terus jam nginjem kata ke kancana roh. Aro mun jam nginjem ke kancana, kerujak sampai kancana sampai minta tuli babeli sesuai perjanjian. Ini kan ya dua nah. Tertib ya lah. Alhamdulillah. Lanjut dong. Mentar selamat dong. Kecil nak. Mentar mimpi Kanjeng Nabi. Pati dunga kapi. Kurang ko jadar mimpi Kanjeng Nabi bang hidak kapi. Wan.
Terakhir, takut ojan. Takut ojan. Tuli mulai buk, marin buk, mau ngirim buk. Takut ojan buk. Tapi David. Terus dikiwa. Ada nasen ban pak. Aku warap gitu. Takut ojan. Nika ngara Allah niser bulan bian ngaji. Pas tidak kodunga, teh ojan mungkin. Ya tahu marin ojan. Empon gelurai. Ikirkan engkau pengiran apa? Minta ke Allah biang. Terakhir, mungkin nikah, mungkin kula ban sampian. Dalam kaudian berdiri dalam dunia kadito. Kula matora. Mun urusan sebeni urusan berkaitan ben akhirat, jak serius. Santai. Mun urusan ben akhirat pas serius. Jaga malam ngaji. Mah serius. Mun urusan dunia jak serius. Santai no. Tak hasil gelak. Pola laku. Nikah. Stres. Apa tak ke TV? Apa tak ke TV? Lihat ini stres. Stres. Marin ni kambian ni. Marin ni kasan pelian takut nambian kada. Tino 5 tahun lagi pula calon dah boleh. Tahu sah. Tahu sah. Faham ki? Jatuh karan, empon jatuh karan nambian. Talib burutan. Ingat makan ni. Ni kan macam-macam ni. Saya beban ni. Boleh semilin nomor belum atos. Kau tak ngocah. Walau ni rekam dia. Boleh semilin nomor 100. Boleh semilin nomor 2000. Boleh tak rono-roatan. Milih 100, 10.000, 3.000. Boleh biasa. Maka dulu kan abri kebebasan gambian. Magula toman sama kesambian. Toman. Ronyo rombian toman. Ada. Di muka toman ronyo ro. Menyerelak kok. Gula tak ronyo rombian. Keng senga. Kun bentan gula. Jak tokaran. Jak you serius ro. Ada kita lah umpama menang. Coba kota. Ada. Ambu. Lagi umpama kalah. Yang batelah stres. Ambu dan tenang. Lebih biasa. Jadi mun urusan akhirat, apa jong? Ayo, pasepam ya. Mbian urusan Quran, maca Quran kan, pasepam ya. Kini jangan pas serius kan. Apa sah pasepam ya. Mbian mangkada ke Mekah, terus ke hajat ke bin kan. Ngerodok. Terus ke hajat Mekah Madinah. Libalian. Demak aja. Mekah Madinah. Meni Mekasan. Mentor tak hajat ke. Mayu wah rombongan gue laku. Terlalu bis. Repot ngerama ke kiai ini teman-teman terlalu bis. Tahu pada orang mata iya. Ini mata mau gue laku. Terlalu bis dia. Mana? Mian. Bismillah. Ingat makan ni kan. La haula wala quwwata illa billah. Tutu. Saya serius menurusan dunia. Kayak menurusan akhirat, tori serius. Siap? Iya. Nang. Ya ledap kedap lah. Mayu mambu. Wabi ini anda cermat. Jok kiai mata akil mambu dia. Kiri mandeki anda kok mandeki. Teti kuah kapi kuah. Eki yo. Moncano tidungi dalam kan aja tidung dina. Kau ditundungi dalam bah. Coba dia pondok ke pondok tedung pondok. Tu aki pondok rode tu 5 ya. Tu akin. Patehana. Dia jong. Patehana. Pateha ya toraki kasih nyombang deh. Tahu saya tahu aja. Pateha ya toraki kasih nyombang. Terjun sokio le nyombang boleh. Dia jam. Al-Fatihah. Dia jam. Ini saya tahu. Pateha kasih nyombang. Terjun sokio le nyombang boleh. Terus sakit dia jong. Ternyumbang boleh di Al-Fatihah dia. Fatihah ya turaki kaki muslim banyak tersehatan. Lejan banyak bersena. Melejan lancar seorang. Al-Fatihah. Pekelet rojo. Insyaallah mun bana Fatihah
Insyaallah lancar ke badan. Ngemun bentai ngapa teh? Sergel lu kena. Petiha masa tidak sariawan jago na petiha. Ayo santri laki, santri bini, bigule makan diberi kewajiban. Macam apa benar? Wajib macam solawat berapa? Wajib nih kan. Macam solawat sebuh. Apa solawat dah? Oh tak apa? Iya jadi ya. Wajib macam sebuh. Lagian binian wajib macam solawat saya nggak ada. Ajri wajib. Ban mun ngujak wajib ban berarti tak turu kiain mun tak macam. Andi tasbih. Aki minta meliaki kana. Siang ki gua. Oh, wah ngolah ke berempat kok tasbih dia. Tasbih apa? Oh, kan berempat kon terus. Berapa? Ya tasbih haram gratis. Ya. Mari digaki. Aja ngamun lo kata hare. Hari yamun pas sampai dana, hari 15. Ulangi boleh, tolo polo. Pas tolo polo tolo, ulangi boleh deh. Ini. Yamun ni bitong deh iya kena. Satu, dua. Hari, kok mari lebih biasa kok jong deh jong, Hari gratis jong. Mentak kengi ketok ke kirikin ban. Gratis nih nak. Arya argana 300 juta nih. Mana 300 ketok kan dia bagi kan? Larang deh jong. Ari kan jet ibri nggak Ari ya? Ari tasbih deh, tasbih. Coba abas deh. Ari tauhid jong, Ari tulisan deh, setong belu. Ari ya, belu setong. Setong belu ben belu setong, Ari sangang belu sanga. Tak ada toronongku. Ya kita amar Mungkin gelu, maren. Maren, dia marhaban nah. Jadi jong, lu neng. Oh, belu. Berapa? Tong. Are ya? Setong, belu. Berarti berapa? Sangang pulau sangat. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika. Ya